Nuyum livan mahap ran navat timbombo. Halang, karar na hay ranay tinggumin wusnan loor naraw narayatnan. Kinan diminrar niyum tingginatuan. Intemin nerew niatnan udliwan mahap. Barngginwa, bangkuminrar niyum tayong nan ambe. Ay oitem bayang. Naarian ti atua, ipen inting hurian tuan iba aintang te inti. Ninding hurianan nampambarangkin iru. Ti arar niyum tiraru. Halang, gurong-rong karong ninding hurianan nampambarangkin tirunan. Kanding hurles misin gina. Yesu ba ipen inting hurianan. Ipehur nampambarangkin tiru. Tuan tirong hur nuut isan, intuan tisrong hur de nuut. Tisrong hur de nuut ay irar nete isneu-neunde. Pa tirong hur nuut ay ut ineu-neu sin arar nitituan ay irar lehele. Sin arayan ta ay ile. Intemuin narayan ta ay ibian nangal-ngalian. Barngginwa. Fanbung tuan martirong hur nuut irong sinarar naniumsut. Paipe, dirorong sindarar nangguyum paniumna na paras. Indirong siniyumnan na to nabambaraf urneteu. Darar nangguyumnan liban mahaf ran navat. Tapsinoy. Fonos tinonggin nanyum paipe. Mau, nangguyumnan ilewa. Fonos tinonggin ditnan ral, ba ifi fonos temuin nubul nanu. Fanbung tuan, martirong hurnuut nan, iminto lunanium. Paneleng timbombo itap, ivineleng raf. Itap, inipili papa. Nuu timbombo itembe. Inamparha nuu, nani paraswa. Fonos nan, kaarbisin halam, pagasrong denudlon. Sinuunan, imbombong barngin. Noy timbombo itaf, inuoy nan temuin imilifan mahap. Iyes niyum, paniyum iskurkurnde, niyum ismbahande. Sin martirar niyum nan, ivian ineu-neu yan tile. Iningki sirar niyum taay, liwan mahap ranafat. Barngin. Kinan dirong day ni ding hurianan. Ding hurianan pembarngin ti irong hurnut. Pangkusron den kading hur misin gina. Halang. Paivaresin pembarngin tuan ti ay srong hur denut. Hahaha. Tempat pon ban. Barngin. Ay temuinin gutia nan ba timbombo. Raniyum tirarin. Irarin van inonggin. Niyum nan namarheunan imbomboa. Ba nititi hatran. Ba marnan irar niyum taay ranimbinon. Masang-sang nanuoy timbombo nan. Fonos tinonggin niyum nan. Ba ipe visin ay. Ipe. Mau, nangguyum nan ilewa. Nangguyum. Bafanbong tuan, namaling timbombo iambus na map. Inileng iparas. Nuu timbombo itembe. Fonos tenan panuoy itatap. Iilnan yum. Iwuskas. Iniyum taimba. Namparhan noy iparaswa. Marnan iteng ipe. Awe mau. Nangguyum tile iseer. Noy timbombo ibuskas. Pandarar na haimban. Dirong ihat sein. Nangguyum tile timba. Pasin dirar nangguyum. Itoran binon. Maral. Barngin tene. Marnan ipal nampatin. Parngin. Marnan ipal nampatin. Pa Yesu temuin ipe. Nampambarangin
ihu ranoforti at won marnan. Martat wonan asrongur denut, sinat ngot sin atanding na aryan ti atua. Si ini wonan, pamarnan ral, panbong sut, baatavan lo nasaran narong hatianan. Yesu ipende, ut marti narong nangkukaryan, inarar na hay tindipe, marnan ivon marti irong hurnuut, tirar nan yum ranabat. Ponos tinabambarangin ti Yesu, ral atanding tain, panter na masyan tiral, bataf kondo or ay lo namap, lo nasaran atua. Halang, nabati to lo ninding uray nanti, ibeheng Yesu Kristo. Yesu ba ifinafatnan. Niyum tito lo ninding uray nanti, ibeheng na meurian tindatul ranofor. Nimbinon ibeheng na hatian tintal rana meurian tindatul. Yesu irongrong barangin sin natiskas na hatian tindatul. Inanggis datapalpal. Halang, ut na pon kandam Yesu sam, sina mirov ayung, paayung gufi na bambarangin tirong hurnut, in irar niyum taay ranavat, liwan mahap. Halang, ran Yesu Kristo oite, pangurong hur, sin katur na paras, ran meurian taayung. Ay ba ifi nasaran nitur parasyan, na niyum taayung. Gati na meurian taayung ran Yesu Kristo. Siin ay oite irong hur, siin arob ayung, sin kasban delon naam. Kami sin Yesu, kami sam, kasiyab de. Panbungsut pa Yesu na tan maliliulis. Siin aher na pambarangin ta ayral. Marti at hu na meurian tiral visin Yesu, maranral batak ko dur ay lo namap. Pamarti astindia na meurian tiral ran Yesu Kristo, inat minrar na hatian lo na meurian tiral, maranral atua na komral valon aam. Halang, Yesu irongrong barangin ayong, ay imas sin na rob ayong. Nandana ni farfar sin ayong, sin amo atian. Ay indam na meurian taay sin ayong, siningot sin marsut, nabanlo na am. Atua isposam de marsut, sin andingin. Ayong tene ganew-new lele, urna meurian taayong. Sin gandingin o gasinding dein. Paut gandingin sam, in grongrong sin ay namirofun na meurian taayong. Alang un kamas fanbungsut, pa ay nake ayong, kapto ndur ay, lo na maf, lo na saran ay vatuwe. Awa, kinandingot kon sin meurian tinggina, navon marti isrong hurndenut. Pandirong davon marti irong hurnut. Ti irar niyum taay, liwan mahapranavat ti paras. Na aryan taayong iho navan vusnan kina. Sam tene bandirong dati ne meurian tinggina ran Yesu Kristo. Indirong danding na aryan taay. Tartar leo ne meurian tinggina. Dirong-rong vovo sin darong atua na keke ngina. Nape kinan divi na pembarngin tin dirong hurnut. Siin kina diho na meurian tinggina misin Yesu na latin atua. Halang, ayung kufi na pembarngin tivare. Marti irong hurnut, inirar nan yum ranafat, o marti isrong hurndenut, inirar nan yum ranimbinon.
inin na matatayan imakas papa na meurian ta ayong. Ayong kumatata un kuminlong liwat. Sinahay kumatata. Siin kumatata na tamasral. Fonos tinin bulmis sisilsil tapsin sandal muir ta ayong. Payong kumatata. Sinihat sin karon aryan tihatsut. Halang. Kumatata nimbiya turtural. In kumatata marti at mineral na mesyan. Kumatata marti ngkat hat-hat amuel doral. Sinihat sin atara na songran ayong. Kumatata sin wanamusun gamas. Ibare. Kurong sin matatayan na makas papaayong. Halang. Kurong sin nita na makas papaayong na stan maniliunde. Ut na vonan, dirong sin kantal rorong misin gina. Sin da pen na harian tile tuan visin ayong. Marnan, Yesu, ay ivya na parasyan. Isanran nititungku min matatanan ral. Marnan Yesu, ivya na parasyan, isan ranitin kumin matatanan ral. Nitidat ngis na banusan ayong ihat. Iningkis panbungtuan kuspas lehelehende. Marnan, Yesu, ingkis na mambarangin, ihu, tiatvian na mehayan, tatkote-ate. At misin ay, ingkis tatan lelis. Marnan, Yesu, ingkis marti nandalangan ral ihat, atan ral rorong lis. Marti namatan ral ihat, o impar, atan kakanan lis. Yesu ingis marti at mbut-mbut atan ar-arlis. Ingis marti nimbulenral ihat, inimbulenral ikel-kel atan non inatan lelis. Marti at masral atan meurlis. Barngin. Yesu tene ifya na parasyan. Na parasyan taay isan na masyan. Marti varen boy fonanin. Ahen pemarnan. Yesu ivi latin atua. Atua isurin mi sinarob ayung. Niditle sinarianti Yesu irorong sin na triskas na parasya na natamas. Timin kutia na meurian ayung. Tinggis gumin new-new ng barangin teatrar na mesyan. Tahunan Yesu na rob ayung, ilesin karar yep na meurian ayung, bisin ay. Alang, ilesin kangal-ngal, sin kapul ayung papa na muhatian, in ka yep sin kanding Yesu. Inile sin kaparus ay, sinamino na meurian ayung, natiskas na hatian, tiat kore na meurian ayung. Yesu ironghur narar niditnan. Ironghur narar oite udnapon gandam sin ay na milo na meurian ayung. Yesu ironghur na mifi halam na mirovun ayung. Inka les na meurian ayung na sarlis. Inka via na parasyan. Na san ran na meurian ayung tihuman. Ban pangkarongrong atua, in kanding tain, nabon tinaarian taay ipe. Alang udnafonan, panereng yan, donut liwat yan, Yesu ironghur na to tartar nor ayong. Ay nasenggis na tamas nami nangguti ayong. 1 Koren 10:13. Ponos ti Yesu nami ibono roobon do na meron tayong ilesin karonghur. Nitidat mis nitang kutian na meron tayong. Nititibo na tamas na mesyan nimbiye nititan ral. Atas tan mindes nitang kuti ayong. Yesu Kristo ay via na parasyan isan maharanit nan ral.
Yesu iviana parasian isandra na tamas nimbie marte terar mesian ral. Ut na von nidit nan ral atami sintang gute ayung ba Yesu ivon halan ayung ironghur na rob ayung. Ut na von ka keikein sinami pa ponostenan ironghur nami ina matatayan tayong na makas papa ayung. Marte terar na mesian, marte terar nimbie. Sinatanggutia na mambarang kinral, na parasyan tiral, isbain tang dito na parasyan ti Yesu. Ud na bon kaparus Yesu, sinamiro na meuran tayong. Halang, ud na bon kaleb na meuran tayong kibisin Yesu, paay tartar na tonor ayong. Intatar yeb sinarob ayong, intatar na kananran ayong. Ponos tinggu parus Yesu sinamiro na meuran tayong. Yan bung tenan, Yesu ironghor na sur numunin tilo. Namilo na meuran tayong, namilo na fanbusnan ayong. Siin numunin ti atua, titolo na meuran tayong. Natamas ini titathat at kondalop sayong at matata ayong. Sinatamas isbiyan din na parasyan, won Yesu. Nawon natamas nami sinangguti ayong bana paro sin Yesu. Sin Yesu ba ivinorobon ta ayong. Natamas ay nasrari na songsut sinami namingguti ayong. Sin Yesu ba ikananran ayong. Halang nan iveheng ni ituan oite. Iveheng gut Yesu iviana parasyan. Yesu tene ba ifiana parasyan. Eni rohor na leb na parasyanan. Fisina mamparangkin katuwe. Ud na pon kalep na meuran tayong bisin Yesu. Kaparusin sinamilo na meuran tayong. Gronghor kavian na meurian tinundin isasain. Infonos tinggamas. Pangkalong katondor ay lo na map. Udnan karong na letartar. Vatue. John 3:16-18. Halangkral. Dimin penitit mparangin. Kaleb na meuran tayong bisin Yesu. Ay oitem boy rong na tiskas na matatayanan. Kasihibiyap de. Kasleb de na matanialang pambarap. Yesu. Ay oitem rong na rob ayong sam. Kaparusin. Sinamino na meuran tayong. Na binorobon taayong. John 6:37.